elezweni lasekenani baseseli bawela umfula kuphela iJordani angene khona ethi konke kuhle konke kumnandi ethi igcinile intando kaNkulunkulu uma uNkulunkulu wayebuza kuye ukuthi Nkosi uma umuntu wayebuza kuye Nkosi usapheleni wayekade ngisapheleni uthelele ngilindele kuphela kuwela iJordani ngingene kuleli lizwe wayethanda ubangenisa abantwana bakwa-Israyeli ekenani kwakuyilona zulu labo ababelisebenzela bakungasinyala bengakaluweli iJordani ukuthi kukhona izulu khonani kwakuthiwa kukhona izwe laseKhenani eliyakulo zonke izinto kwakuthiwa baziyeke kwakuthiwa bayezweni laseKhenani babelona zulu labo bengakafiki ngaphesheya kweJordani uMose zimisele kakhulu bahola abantwana bakwa-Israyeli abangenise kuleli lizwe engazi ukuthi kukhona icala elikhona manje-ke njengoba nibutene nje ngiye ngibe novalo ngingajabuli ukwenama kwami kuye kungapheleli ngoba ngazi ukuthi konye ngabe likhona yini icala elikhona phakathi kwethu angasathi senga uma esifika lapha alikhombe mhlawumbe elikhona kithi sonke mhlawumbe likhona kimi mhlawumbe likhona kubafundisi mhlawumbe likhona kubashumayeli mhlawumbe libantu ngabanye besikhonza lapha uNkulunkulu mina nimkhonze ngezinto eziningi nokusina bengisina mina ngizake
Umuzi wasambeka wasifihlela inyanga yezulu awusiyawubonga. Umuzi wasambeka wasifihlela inyanga yezulu awusiyawubonga. Ngithi umuzi wasemaqadini wasifihlela inyanga yezulu awusiyawubonga. Umuzi wasemaqadini wasifihlela inyanga yezulu awusiyawubonga.
lolu suku lwanamhlanje lubaluleke kakhulu kithina manezolo. Lolu suku asizovula ngalo iGetsemane. iGetsemane ke indlu lapha ubaba inyanga yezulu lasamshiya khona, lapha alala khona. Sekuyothi-ke ngoLwesithathu sekuqala-ke isikhumbuzo sesimkhumbula. Lukhona-ke uhlelo sihlangane nabafundisi salwenza lokudedelana kwekhulumi ezimbalwa ukubeka nje amagama amabili bese siyayivula. Angikubongayo ubunye ukuthi omunye wakithi yini ubaba singamehlisi simse ephakameni, siyombeka ephakameni. Kwabo omunye kwafowethu naye umbono wawumuhle, sase sibonisana naye mfowethu ngathi cha mfowethu ngeke kulunge ngoba inyanga izokade izwa njalo ikhuluma ngendaba sephakameni ukuthi ubuhlungu ungaye kumzali wakho, esho-ke ubaba omkhulu. Ngathi mfowethu nama ngithanda ukuthi ngiyovalela ubaba ephakameni, ngoba kusho ukuthi ngeke ngisaphinde ngiye kuye. Hayi mfowethu osheshe wabona, ngathi uyabona nje kuyiphutha, kufuneka kuhambe isikhathi siphenye thina bakwashembe nina bafowethu indlela yokuya kubaba lapha ephakameni, ngoba phela manje baba seniye baba omkhulu la umbutho lona bonke. Waye siyangizwa kumfowethu lolu suku ngaba lusifika ngaba siyanga nje bese ngeke silubeke manje ngoba anifuneki. Kodwa uma ngithi ngiyabheka angiboni nenzani, angitsholi into enayona. Kulungileke lokho kuzonto ungenzanga lutho wakunazo.
Oza.
nami wena ufale ukubona awungiya kunganami awulona uthula
Sina ben sina mnangangenge. Namkonza namkonza. Njalo abanye abantu selufika lapha bayasonda ngesifeni ndaba. Mina ngikwenzanga lokho. Nokunikela beninikela. Nokunikela lokhu into enkulu kunezinto zonke esigodlweni. Uthi uManoa umkakhe uzakufa ngoba uNkulunkulu wethile ezulwini wakhuluma nathi uzakufa wehla uNkulunkulu ezulwini bathi bemhlabisa inkomo ingilosi yazi yayiza yayithinta nje ngemnduku yayisivutha umlilo yayisingenela ngabini hamba washawuvala indoda ithawu uzakufa uNkulunkulu simbonile sakhuluma naye ngeke sithini umfazi uthi hayi uma uNkulunkulu bezawusibulala ngabe akayemukelanga emnikeleni ngoba noma sisekumnikelo kuye wawemukela ngeke sife manje-ke ukunikela lokhu anifundiswanga yimi mina ngangimfundisa indaba yokunikela akubikho lutho engifundisa lona selongifikile nje phakathi nafundisa ngumnikazi walokuhamba labo abakugcinayo labo abakukhuthalele inkosi ibabusise amen ngoba sengathi iyona ndlela enkulu yokwenza ngosathe nikelela abanye abakuba sebafa uma ngenkuzi uma umuntu etinikelele uyise ngithe mnikelele yini omnyathi cha ngiyazithandela mina omnyathi ufikile baba wathi uhleli kabi kanje wathi angimnikelele omnyanikele ngomzuzu omnyanikele ngesiteleni omnyanikele ngemali ngaphezulu manje kumuntu uma ecabanga uyabonakala ukuthi ukunikela into enkulu kunezinto eziningi esingase sizenze esikolweni ngoba nofile uyawufuna umnikelo wakhe nofese ingane sengumntwana uyawufuna umnikelo wakhe nophilayo uyawufuna umnikelo wakhe manje abaningi bakwenzile lokho banikelile ngiye ngithi-ke bantu abanikelayo baboyilandela iminikelo yabo ntanganikeli inhliziyo yakhe ibe kwenye indawo inhliziyo yakhe ibe kuwo lo mnikelo wakhe konke lokho nikwenzile manje uswelekeni singabuza kubani ukuthi njengoba sonke sikwenzile owada sikwenze manje sisasweleni yini esiyiswele ngiyekucabange lokho kakhulu ngalolu suku lokubhalwa kwenhlangano ngicabanga ukuthi laba bantu kade bezokhonza uNkulunkulu ngibale konke benikwenza ngibale ngingedwa ukuthi benze lokhu benza uma efika uShembe angathini angathi sisweleni insizwa yakwa-Israyeli yafika kuJesu yayithanda ukukholwa yayikholile ithanda ukukholwa yafika yabuza yathi Nkosi ngizwa kuthiwa uyabona
konke umuntu akwenzayo manje ngizocela ukubuza ukuthi ngingenzani ukuze ngiphelele ukuba ngiyezulini ngenzani uJesu sawayibuka le nsizwa wayithanda lo muntu ukuthi wayengumuntu ozamayo ukuhamba kahle umuntu wamthanda into enkulu leyo uma uJesu ebuka ekudala wathi-ke kuye uyayazi imiyalo na wathi yena mithi Jesu wayeseyibhala imithetho eyishumi wathi yena cha baba lokhu konke ngikugcinile phela ngingazalwa nje ngikugcinile nobaba bengimhlonipha nomama ngimhlonipha angize ngalutho olona omunye umuntu kuthiwa inkosi yacabanga buyambhekisisa lo yamfiyanisa nempela enjalo kodwa ngaphakathi enhliziyweni yakhe kwelinye igumba lenhliziyo yakhe yafiyanisa ingebo yafiyanisa kukhona ikamelo lapha enhliziyweni yakhe ligcwele izinto eziningi ezinhle inkomo imbuzi imvu inkukhu imali mahhashi imbongolo wathena manje-ke leyo nto kuphela engiyibonayo kuyo hamba uthengise ngayo yonke le mfundo kwakuzawuba lula uma wayethi angathengise ayidle le mali kuthi uJesu boy abampofu yonke ubiza abantu abampofu baba bese uza ungilandele uyawuba nemfuyo ezulwini lo muntu wesibeka manje ngingazi nani maNazaretha ukuthi kungabe khona mfuyoni ekhona enhliziyweni yethu engasivimbela ukuba singangeni kulo muzi oyingcwele ngoba uma kuya ngabantu noma kuya ngami ngabe ngithi sonke siyaya lapha kuyiwa khona kodwa izulu leli alifani nomuntu lingenye into uyathi umuntu uyangena bese kuphunyuka nje kancane unyawo lapha esinyatheni eceleni bese livala izama angabe sangena uMosi wayethi sengenile ezweni laseKhenani kwase kuseduze ubawele kodwa kwasekuthiwa kuye necala ukuthi uNkulunkulu awungehlukanisanga wena Mosi ngizwana ngithi phana abantu bayela amanzi etheni wenza sengathi ubapha ngengalo yakho sengathi lawa amanzi avezwa amandla oshaya ngawo walishaya itshe ngolaka awungidumisanga awungibabazanga walishaya itshe kabuhlungu uPawule uthi leli tshe lalingumhlana kaKristu leli tshe lalingukristu kuthiwa uMosi washaya kakhulu ngolaka wayefanele ukushaya kakhulu wayesekhathele abantu babemhlupha bakhulume lokhu ilanga bamethuke ilanga bamengenjani manje inhliziyo yakhe yaze yacunguka ke uma esekushaye wayesenolaka kodwa uNkulunkulu wathula kaza tsho banenhlanhla abantu phakathi kwethu maNazaretha abaye bathi besahambe emhlabeni izono zabo bazibone zonke izono zomuntu zize phambi kwakhe azibone azi ukuthi lapha nginecala lapha nginecala ngokwasezulwini hayi ngokwasemhlabeni lapha nginecala lapha nginecala usungabi uba uhlale phakathi kwabantu abanje hamba kanye nabo
utanyela kanye nabo wenza zonke izinto kanye nabo uzohambe emhlabeni uma usho ukuthi uyakuNkulunkulu kanti uzofika ngale waliwe kuthiwe cha awuphelele wena awuphelele lokhu nalokhu awukwenzayo abanye abantu uyakwenza konke uthemba amyalela kona angebi angabulali angenzini kodwa angangeni futhi emzini wengcwele angangeni ebungcweleni inhliziyo yakhe ibe ngaphandle omunye alindele ukuthi kukhona okunye okuzayo okuhle kunalokhu uma sesifikilele mina ngiyawungena mina-ke ngiyawukulandela mina-ke ngiyawuvuma ngoba ukuya ezulwini manazaretha ukuvuma kwenhliziyo uma inhliziyo yakho ivuma uyaya uma inhliziyo ingavumi uyaba lukhuni so njalo isanaleseni ukukholwa kuwe ukuvuma kwenhliziyo uma inhliziyo ingifisa ngiyawuvunyelwa ngubani baningi abantu oye umazi ukuthi lo muntu unamacala kodwa mzubanesayo umzosethi bangihlangabeza basekuphakame ngibona abangcwele bengihlangabezile ungabe usazi ukuthi lokuyana lokuye bengikwazi kushonephi lokhu nalokhu abekwenza lo muntu kwenzeni kanti inhliziyo yakhe iyavuma iyamvumela ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu uyavuma ukuthi uNkulunkulu unamandla ukuzigeza zonke izono zakhe uyavuma ukuthi uma ephakathi kwabantu abanjenganje zonke izono zakhe ziyakhohlakala zonke izono zakhe ziyaphela zonke izono zakhe ziyasala uyakholwa ukuthi njengoba nikuthele ngelapha esiphakameni nisemnyangweni uyakholwa ukuthi njengoba nikuthele ngelapha esiphakameni nisendlini kaNkulunkulu ayikho enye uma selifika ilanga lokuhamba kwakhe emhlabeni umbone umuntu esengene ezulwini lezi zono zakhe bewuzazi ungazi ukuthi zishonile ngoba isono somuntu saziwa nguNkulunkulu uNkulunkulu owaziyo yedwa ukuthi lo unesono esithile lo unesono wena uye uthi awunesono kanti unaso ngenye ilanga uthi unesono kanti asikho ngelinye ilanga uvaleleke ungayi ezulwini ungahambi ngendlela ezulwini uyeke uthathe ya ebutheni kanti wenziwa kungabaza wenziwa ukwazi ukuthi nginako lokhu nalokhu kanti mhlawumbe lezi zono zakho zaziyo sezikhethelela uma sewufika lapho indlela zehlukana khona ungayithathe ezulwini uthathe ejele mhlawumbe ungayithathe ejele uthathe esifofweni kanti isono sakho bese sikhethelele inhliziyo yomuntu injalo omunye umtshela iqiniso omunye imkhohlisa omunye ngisho kuthiwa kangene kuthiwa nanti isango lizokungena inqabe ngisho sebemphusha bathi ngena hayi sona athi ngifuna leli yami leli aliyejele ngifuna lona leli sango liyesifofweni ngithanda lona angahambi ngale ndlela ezweni
kanti uma ipunyuka ngalesi sikhathi umphefumulo wakho uphuma enyameni uzawuphuza kakhulu uyawuyithola indlela uyawuyithola indlela uzawuphuza kakhulu angazi maNazaretha noba nizibeka kusiphi isimo njengoba nilapha noba ningabantwana abakakhulu basemhlabeni noma ningabantwana basemhlabeni angazi ukuthi nizinikela kuphi noma nizinikela ukuthi ningabantwana basemhlabeni noma ningabantwana basemhlabeni noma konke enikwenzayo nikwenzela ukuphila kwenu kwasemhlabeni noma ukuphila kwasemhlabeni babusisiwe abantu abathi babenje kanje bazibeke kakhulu ekuphileni kwasezulwini ukuphila kwasemhlabeni kuhle kodwa kuyaphela kuyadlula noma ifa liyadlula noma ubukhosana buyadlula noma ubukhosazana buyadlula noma ubukhosikazi basemhlabeni buyadlula okuhle kakhulu okwasezulwini okungapheli okuhle kakhulu okwasezulwini okungapheli njengoba sikhona nje sihamba ngendlela eya kuNkulunkulu lapha indlela zehlukana khona kulapha kunzima khona uma sisesemhlabeni ngoba sitsheli nje indlela enye esiyihambayo kodwa ihambe sike zehlukane phambili enye yezulwini enye yejele enye yesithofu enye ikhona indaba enye enye yedwa kodwa abantwana bakaNkulunkulu zonke lezi ndlela zilula uma efika lapha zehlukana khona kuyafika umkhokheli okhulunywa ngayo kuthiwa umkhokheli oyingcwele mkhokhele nami umkhokheli oyingcwele mkhokhele nami uma ungenaye lo mkhokheli uyavama ukweduka kodwa uma ekhona umkhokheli oyingcwele lo okhulunywa ngaye mkhokheli oyingcwele mkhokheli noma abantu basephakameni abahambayo abaye ezulwini abaye bashiyekile imithwalo yabo niyabakhumbula yini
bakhona abantu baningi abayathi masebehamba athi ngibongilungisele indlela yami ngihambanga kahle ngibongikhumbula ngiyabona njengoba silapha nje akunakwenzeka ukuba sibe khona sonke ngoJulayi ozayo bakhona esiyawuthi bakhona ngoJulayi besebehambile sebeya kulowo muntu okuba uyakhazimula ngaphezu kwelanga nenyama emkhaydeni besinabanye abantu safika nabo khona bephilile bengenalo bafike bahlabeka khona emkhaydeni seqala uJuda phakathi naye basebehambile emhlabeni omunye walabo bantu kwakuyinkosikazi yakwadala amakhosikazi onke amazwe sekuyigabhu kakhulu ekukholweni nasemgidini beyazinikele inhliziyo yakhe yonke uma esile kwamhlaba kancane nje ukufa sedeleza sesizwa ngoJuni kwathiwa kasele wayezimisele nawe kuyoba khona ngoJulayi kodwa kufikile ukufa kwamthatha abaningi bahambe ngayo uJulayi nje khona labefana abayisengele inhlangano babephilile abasekho manje-ke Manazaretha ningazilibazisi ningayilibazisi inhliziyo yenu ngezinto ezinhle enisibonayo ningakhulu izinto ezinhle lapha ekufanele kodwa zonke ziyadlula ezibonwayo ezingadluli ngezingabona ezingadluli ngezingabona lezo-ke azidluli zona ngihlale ngimtshela ngenkosikazi kaKhawula uKhawula ukhona lapha le nkosikazi siyayifuna namanje angingayiboni mina ukuthi le nkosikazi kaKhawula ngayibona kanye ngiseGoli safika emzini wayo anyesontweni khona basho ngathi unkosikazi kaKhawula nasuka-ke eGoli ngabuya ngeze lapho asilalanga khona asiphelanga inyanga ezimbili ezakuthiwa ayisele manje uthi uKhawula wayesebenza khona esibhedlela eyiphoyisa khona ngala ngiyahamba ngalo waya khona eyoyibona igula kakhulu ishile wonke umzimba yazithungela ngomlilo yasitshela iparafini ekhanda yathungela umlilo yavala ekamelweni yashazi yaphela bathi beqala bevula yayisiyisile manje uthi uKhawula wathi uma ingena lapha lapho igulela khona base bembuyisele mbone ekhaya kubuyele emva sabe siphile inhlani phansi babebona ukuthi umphefumulo wakhe sewuseduze ukuphuma manje benzani lapho na benzani lapha Ini sebentar itu ada sini. Why
se viene un vago o cavolo, ma se vede la sale o il giuro, puoi che sta la cosa, puoi che se la tonguane se là. Se tu hai buoni in corsi a sparare niente, si non sapere a essere preso. Ngapa ingalinye, ngapa zintathu. Cosa tu abheka, usingathi ngibheka. Lengalo yafika emhlabeni. Uyathinta enhlabathini. Singathi ngibona izitshane zikhuphuka ngale ngalo. Ziningi zikhuphuka. Zihamba ngamandla. Kodwa bhekisisa ukuthi ngathi ngibheka. Kwase ngibona izitshane hamba ngamandla kunazo zonke zikhuphuka. Kuba sekufike emoyeni wakho ukuthi hawu mngani lo. Ulele uhleli esihlalweni lelo. Kodwa wabheka-ke ukuthi wayewangena lapha esifubeni senkosi yasesiphakameni. Sikhona isondo lapha liyaphendula. Bonke abantu bangena khona. Ngawasephakameni nongesilo njani uyangena. Uthi wathi wabheka-ke ngapha kwezaphuma khona lezi nsizwane. Ngapha khona ingalo enye ethe. Khona enye ebheke phansi. Khona enye ebheke phezulu. Kodwa uyabona kumngakho. Bekufanele. Ngelele indlela yasezulwini angayedela. Anaye futhi esibhokweni. Umbhekeke ukuthi uzakwenze njani ngapha. Yathi uma iphuma ngapha le ntutane, yabheka phezulu, yabuye yabuya, yabheka phansi, yabuye yabuya, yayithi ithatha le ndlela ephakathi. Eyedela. Singathi ngiphaphama. Sephaphama bathi bembizo nesi. Woza-ke. Ngakho sehambile. Manje ubani okamcabange lo nkosikazi njengoba sikutshele nje ngicale ngikhuluma ngayo njalo ubani okamcabange ubani okathi bayethandaza athi inkosi khumbula umkaqhawulo mhlawumbe bakhona mhlawumbe abekho mhlawumbe indoda yakhe yamkhumbula kodwa mina ngihlala ngimcabanga njalo baba lo mfazi waphelelaphi lapha ejele uyawuhlala zabe njani wayenesiye umuntu omdala ekholeni uma ngimuka sathi umuntu wayesanda ukufola kodwa inhlanhla waba nayo njengoba ngayanga esibhokweni kodwa wazilinga zonke indlela wayesekhetha yamanje eyayijele angazi noba niyakuzwa lokukhuluma ukuthi njengoba sihleli nje sonke siyaya kulezi ndlela kusasa siyaya kulezi ndlela ukuthi thina kumele sehlele inqobo singathi masifika lapho indlela zehlukana khona sikhathi indlela ejele noma sikhathi esibhokweni singayithathi ezikrini ngaye lo nkosikazi mhlawumbe akazanga ukuthi le ayithatha indlela yakhe mhlawumbe zafike zafana wayeseyithatha nje leyo ndlela indlela kaNkulunkulu uManazaretha ilukhuni ayifani nalutho ilukhuni kakhulu akekho umuntu ongasho uma esahamba emhlabeni ukuthi lo uya ezulwini lo uya esibhokweni lo uya ejele kuye kubonakale khona sesifika lapho indlela zehlukana khona uma sekuphunyiwe lapho emhlabeni indlela sezehlukana ngako lobo akubonanga abantu abaningi
si può non essere finita, deve essere tutto un banga, neanche le idee, neanche la pagò fare il bagnetto. Amannya makoti, aku malamta. Amanya stelgadi. Aba zbas kosokwe. Baba stelgadi, usi ba tjere. Ngulungulu awasta ke tjere la. Aba ba stelo jagin. Aba ba steli tungazele ngamacha. Aba ba tango tonga mapogi. Manje amakosonke abazulu angumi. Ngoba mina ngafoke sokufika. Ukuthi into ayithe kakhulu kuyakhazimula. Bayabapendela abelungu bakuhlobile. Bese sibafaka-ke khona abantu bakho. Bese sibhala ngaphezulu ukuthi babe sisiwe abafele enkosini. Kanti umuntu kayanga uNkulunkulu, woniwe ibhokisi. Ibhokisi liyela mvimbelo. Ubaba uthi kimi, uyabona mntana, ubongi waba lapho, bhala lapho, uthi lapha iyawulala khona mzukwana isibhaya, ngabe ngiyabhala-ke ngamatshe ngapela. Uthi uyabona ungangingcwabi ngebhokisi, uyawami ungilande noma ngiselaphi. Ungilande ungilethe lapha kodwa inhliziyo yami uyikhiphe uyishiye kuleyo ndawo. Ngoba bengithanda bonke abantu lapho engihlale kubo eyabo leyo nhliziyo. Lo mzimba wami kodwa uzowubeka lapha. Uma sengilele esineni ngiyawumila, ngiyawuba ney'mpande, ngiyawumila njengomuthi. Ungawufaki usemende phansi, ungakhonki. Ungalimi ungikhonkele, umbeke ngenhlabathini. Ngoba uma lezi impande seziphuma, ngeke zingene esemende. Ngiyawumila kulowo muthi omkhulu, kodwa awuyikubona wena. Kodwa ngiyawumboza wonke umuzi wasesifazane. Kodwa ungalimi ukhonke nasemaceleni ungakhonki nangaphezulu ungakhonki. Ukuze izimpande zami zehle yofuna amanzi phansi. Nomuthi uhlume ngaphezulu. Ugcwale wonke umhlaba. Amen. Angikwazi lokho ukuthi ukuthini. Namanje angikwazi. Kodwa asakwenza. Ngebhokisi esasimfake kulo samfulanga. Bendala isithumba phansi. Sambeka khona. Nangaphezulu asiphakangisa manje. Inhlabathi njengoba yenjalo. Asazi-ke ukwenza kwaNkulunkulu ngoba nonke nina basetiphakameni uNkulunkulu uyanibuyisela kuloku kuhamba iningangcwatshwa ngamabhokisi. Angazi yoba bafele emathemini senze njalo, ningafakwa ngokhonkolo. Ngabikho sokukhongwayo emaceleni ngoba ufuna ukwenza lokho usembatha sikwenza. Siyahluleke kuloko esingenamandla okukwenza, kodwa kwesinamandla okukwenza sikwenza. Hlanganyeni nabantu nabafowenu nodadewenu nabangekho kule nkonzo. Kukhona amandiya akholewe lapho onenkonzo. Yabo mawufuna ukuhamba ngale ndlela kaShenge bangcwatshwe ngamabhokisi.
wazi ukuthi India le ngangajole bhokisi ngoba bayabuya abantu bamabhokisi zonke insuku bazokhuluma ukuthi ibhokisi lingindlela kumele siyabe sifike usithela uzobika inkosi yakwaZulu ngonyama unyanga ezini sebonakala abantu abaningi ukuthi ibhokisi limvimbela angangeni koyise bamnqoba ngebhokisi uyise kangatshwanga ngebhokisi manje bayinqaba bathi hayi uzawungena kanjani phakathi kwesitela amabhokisi manje kwenziwa ngempucuko kwenziwa ngokufundiswa kwenziwa ngesilungu kwenziwa ngento entsha kanti isandekade afika wayikhuluma kakhulu indaba yamabhokisi wathi ngilethe izulu elisha abantu abangangiwatshwa ngamabhokisi abantu abangangiwatshwa emini abangiwatshwa ekuseni noma abangiwatshwa entambama mina-ke eManazaretha njengoba ngihlale ngisho ansibobeni ningabantwana bakaShembe ningafikisa akhulumayo ningaphambani nezindlela zakhe bakhona abafundisi bakuShembe kokuqala uMqhayi noMzobe bayafikisa ukuhamba kwakhe Umqhayi wayeyabuye abuyahamba abuyahamba uthe asehambile Umqhayi emhlabeni wakhathaza kakhulu elwa nabo omadala labo eta bamlande lapha angingotshwa khona bazomngcwaba ephakameni akaze bayingotshwe ngebhokisi noma kwakunjani bayingotshwe yena abamngcwabanga ngebhokisi kodwa wathi akafuni ukulala le uzawulala ephakameni babathi bayizisa le indaba wayipasele wathi ngifuna ephakameni baze bamlanda bamletha la angazi ukuthi abakaThabethe benze njani abantwana nabo ngeke bafuna umlanda kuzaze kwakhabe ilungu lapho engingotshwe khona bengamthathanga naye uzawulala ephakameni uzawulala ephakameni nina ningabantwana bakaShembe ningabantwana basezulwini nikohlale nizikhokhela ngimkhokhela ingwele ngikhokhele nami emadlelweni akuhlaza phinde umoya wami yini engiswele uma umoya wami ubizwa namuhla uma ngihamba namuhla ngiyezulwini ngingafika ekuthuleni ini konke nokushunga abantu ukucabanga nokwazi wena wedwa ukucabanga lokhu uma ufuna ngeqiniso uyahamba uNkulunkulu akukhanyisele akukhombise ukuthi wena awuphelele kanje kanje ngoba ngokwethu khona kufanele uba singeke esilini kodwa noMosi wayenjalo wayethi kufanele angene ezweni laseThembile ezweni laseKhenani akekho umuntu angacabanga ukuthi uMosi wayenesono kanti naso wameyisa uNkulunkulu kodwa engayiqondile kodwa uNkulunkulu wambamba ngaleso sono waze wamngcwaba endaweni engaziwa muntu ithuna lakhe alaziwa muntu
akazathanda kwabantwana bakwa-Israyeli baye bawuthanda eJobe ngokuthi uNkulunkulu wangona awungahlukanisanga wangenzanga njengomuntu wenza into yami sengathi yazenzela kukhona lokho maNazaretha kakhulu abantu abangabafundisi njengathi khona ukuba athi umuntu uma izinto enye besengathi ngeyakhe nokubhabhatisa besengathi ngokwakhe nokwenza inkonzo besengathi ngokwakhe nokunika isidlo besengathi ngokwakhe noma inikelisa abantu besengathi ngokwakhe angahlukanisi udinto kaNkulunkulu uNkulunkulu akakuthandi lokho uthanda umuntu ohlalazi njalo ukuthi njengoba ngenza nje le nto inkulu akusiyo yami laba bantu akusibo bami ngabakaNkulunkulu noma ngikabenzeni fanele ngikwenze ngendlela yabo ahlukanise kwabantu ahlukanise kwaNkulunkulu kuthi uNkulunkulu wangona wena muntu awungehlukanisanga wangenza njengomuntu wenza sengathi wenza into yakho ngiyabonga maNazaretha enkosini uma ingcinile lapho emzini wayo kwaze kwafikela namhlanje namhla mina ngithelile alishiya izela ithi Nanungikhethe unyazi nasezulwini Nkosi bengize ngokuzokhonza kodwa uma isihlalo sasezulwini sekuwukuthi angibingelele cela nje ukuhuba ivesi elilodwa isihlabelelo 170 segcinwe
Amakhosi ngingumsebenzi wezandla zakho